Yewe Juvenal Marizamunda ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda Ni byiza kuri hano uyu mugabo uramuzi ongera umwitegereze neza ngaho noneho mvuko avuga ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda yitwa Juvenal Marizamunda niwe mugabo wicaye ku ntebe ruti izindi zose muri Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda ubwo bisobanuye ko nyine ari we Minisitiri w'Ingabo muri iki gihugu uyu ni umwanya udasanzwe unagomba guhabwa umuntu udasanzwe nyine nka Juvenal Marizamunda kugira ngo rero wumve ubukomezi bw'uyu mwanya menya ko mu miyoborere y'ingabo z'u Rwanda iyo havuye perezida wa Repubulika nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda hakurikiraho Minisitiri w'Ingabo hakabona kuza umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda abagaba b'ingabo bungirije ndetse we n'umugenzuzi mukuru none urumva bisanzwe wapi rwose ubwo byatangazwaga ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize Juvenal Marizamunda Minisitiri w'Ingabo benshi byarabatunguye bibaza ibigwi by'uyu mugabo cyane ko yari asanzwe ayobora urwego rw'igihugu rw'amagereza gusa abacukumbura amateka nkanjye bo ntibatunguye habe na gato dore ko bamuzi mu nzego z'umutekano kuva kera uyu yinjiye igisirikare mbere cyane rwose ya jenoside yakorewe abatutsi aho yari umusirikare mu ngabo za FARI ubwo ni ex-FARI RPI imaze guhagarika jenoside igafata n'ubutegetsi Marizamunda yinjiye muri RDF ndetse we ni numwe mu bagiye batangwaho ingero mu gushishikariza abasirikare badafite ibyo bikeka bari mu mitwe nka FDLR gutahuka ku neza bakagaruka mu gihugu cy'u Rwanda muri 2014 rero nibwo Marizamunda wari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo z'u Rwanda yimuriwe muri polisi y'u Rwanda maze ahabwa ipeti rya Deputy Commissioner General of Police cyangwa se DCGP aza kugirwa Inspector General wungirije ushinzwe ubutegetsi n'abakozi ubu Marizamunda abaye Minisitiri wa 11 uyoboye Minisiteri y'Ingabo kuva u Rwanda rwabona ubwigenge uhere mu 1962 birashoboka ko hari byinshi uzi kuri uyu mugabo niba bihari unongereho nibi ngibi ngiye gukubwira mu minota mike cyane Jackson Semahoro niko nitwa aha mvugira ni kwisanzure kandi subscribe niba utarabikora tujye tubana buri munsi mu mpinduka zakozwe na Perezida Kagame mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda harimo kugira Juvenal Marizamunda Minisitiri w'Ingabo urwego yabayemo mbere kugeza muri 2014 ni umwanya ukomeye birumvikana kuko mu miyoborere y'ingabo z'u Rwanda iyo havuyeho Perezida wa Repubulika nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda hakurikiraho Minisitiri w'Ingabo ubwo nyuma ya Perezida Kagame nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda haza Minisitiri Juvenal Marizamunda hakabona kuza umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ubwo ni Lieutenant General Mubaraka Muganga hagakurikiraho noneho abagaba b'ingabo bungirije yewe n'umugenzuzi mukuru nyuma yo gushirwa muri uyu mwanya nakubwira ko Juvenal Marizamunda ari Minisitiri w'Ingabo wa 11 u Rwanda rugize kuva rwabona ubwigenge mu 1962 uyu rero hagiyeho asimbuye Major General Albert Murasira wari kuri uwo mwanya n'ubundi kuva mu kwezi k'Ukwakira kwa 2018 ku buryo n'ubundi nawe yahise umwe mu bamazeho igihe gito kuko yari ataruzuza n'imyaka 5 nubwo rero imyanya y'ubuyobozi yayigiyemo nk'umuyobozi wungirije wa polisi ndetse na komiseri mukuru wa RCS ni rwa rwego rw'amagereza yabanje no mu ngabo z'u Rwanda ndetse yewe yarageze no ku rwego rwa ofisiye mukuru ubwo rero yigirwaga umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda muri 2014 Juvenal Marizamunda yarageze ku ipeti rya Lieutenant Colonel icyo gihe rero yari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Peace Support Operations ni mu ngabo z'u Rwanda n'ubundi amateka ariko ntabura kujya kurengana agaragaze ko inzego z'umutekano Juvenal Marizamunda yarazinjiyemo mbere cyane rwose ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 aho n'ubundi yari umusirikare mu ngabo za FARI RPI rero ubwo yateraga ikazi gafata ubutegetsi ikanahagarika jenoside Juvenal Marizamunda yinjijwe mu ngabo za RDF ndetse yewe ni numwe mu bagiye banatangwaho ingero mu gushishikariza abasirikare badafite ibyo bikeka bari mu mutwe wa FDLR gutahuka ku neza bakagaruka kubaka urwababyaye ubwo rero Major General Retired Paul Rwarakabije yatahukaga mu kumwegereza rero General James Kabarebe wayoboye ingabo z'u Rwanda mu nzego zitandukanye
hari ubwo yamubwiye aba ex-FARI badafite ibyaha bakoze bari mu buyobozi bw'ingabo ndetse we na polisi. Yamuhaye ingero zirimo retired Major General Jerome Ngendahimana, Brigadier General Evariste Murenzi ndetse we na Juvenal Marizamunda wari winjijwe muri ADF ari majoro, ndetse n'uwitwa Stani Nsabimana yaje gusimbura ku mwanya w'umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ndetse we n'abandi benshi. Yaje kandi kumara imyaka 7 ari umuyobozi wa polisi wungirije ushinzwe abakozi ndetse we n'imiyoborere guhera kwa 18 Kanama ubwo yarahiriraga izi nshingano. Marizamunda Juvenal rero nakubwira ko yize amashuri anyuranye ajyanye n'iby'umutekano ndetse we n'imiyoborere. Inyandiko zitandukanye nazo zigaragaza ko mu masomo yize harimo ajyanye n'igisirikare no gukemura amakimbirane muri Ghana Institute of Management and Public Administration muri 2012 kugeza 2013. Aha yaje kuhakura nanone Masters degree mu bijyanye n'imiyoborere. Yize kandi mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Ghana Armed Forces Command and Staff College, akanagira kandi Masters degree mu mibanire mpuzamahanga na diplomasi yakuye muri kaminuza ya Mount Kenya University. Muri Mata 2021 rero nibwo DCGP Marizamunda Juvenal wari umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu ushinzwe abakozi n'imiyoborere yagizwe komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa ni RCS mu magambo y'impine, yagiyeho asimbuye witwa George Rwigamba washizwe kuri uyu mwanya muri 2016. Ubwo rero yagirwaga umuyobozi wungirije wa polisi ku myaka 49. Icyo gihe byatangajwe ko afite umugore n'abana 4. Nguwo Juvenal Marizamunda kuri ubu yicaye ku ntebe isumba izindi muri Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda, umwanya ukomeye cyane rwose mu miyoborere y'ingabo mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko ni nibyo twavuga kuri uyu mugabo, n'ibindi byose uzabyumvira ahangaha. Twitwa Isanzure Jackson Semahoro niko nitwa. Yewe Juvenal Marizamunda ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo.